tuna kan sei tur hi nikum sang ni som ni khan he channel atang hian kan ron ti chuak na sa hlea India le China buai wang lai India sipai som ni China sipai kuta zun ni som panga sang ni som ni a an boral nu khan India le China kha indo mai tur ang khan boruak an nei ni kha China ne na indo mai tur anga India in tin tu ta ka chuan India khan indo na ma chon meu tur chuan ral thuam anei that lo zia hria a ral thuam lei turin Russia lama khan kan hruai tu te pon thlok chho zut mai ni India hian tual chung ral thuam siam tu te cher chua Prithvi missile system te Akash missile te Israel siam spider te chu melma missile local ka thlak na na nei te an ni a thave thokhat veo ma se full scale war ma chon puinan heng ho hi thin thiam mut na khopa ngai ti that na thaman ni tlat lo ti hi India ho tu te hian an hria ani tunlai missile defense system tha du na lian hle a Russia la chuan S400 alo zor ve chen boknen Russia S400 chu India hian out ta hle maya malak na rang kal puin sang ni som pakua October ninga chuan India le Russia chuan system 400 leitur chuan dollar tluk le ding on nga point pali pathum man in rem nan ziak ta ani October ninga sang ni som pariat chuan India le Russia chuan annual bilateral summit New Delhi an naya heta hian in rem na thuthlung zi ani ta ani in rem na zi atanga kum ni na sang ni som ni zun ni som panga chuan kan hriat ang khan India le China chuan indo an tin tu ti ti tamaya dil lo om to sa bo zui hian defense minister Rajnath Singh chu Russia athlok chhorum ruma China nen buena an nei awanga S400 order mek India lama phurthlak thuai thuai du thu han thlen ma se vuin ni thlengin S400 chuan India leilung ala ron thleng talovani heti la hian China chuan Russia hne na tanga alei S400 chu India epnan India leilung aron tin tir vu to thung Russia ral thuam siam tu almas ante ho kut chuak fu zat mai system 400 triumph anei to reporting ming SA21 growler chu squadron panga India hian la tum phota hemi atan hian summa hruai dollar makta duai zariat lai mai India hian Russia hlan to boka heng summang hian Russia lam hian S400 siam na an kalpui meka sang ni som ni panga ma a India hne na hlan turin inrem na hian an zia kani mase mania India defense lam chuan thu chuan ron siam le a kumin sang ni som ni pakhat chu nge hian system 400 hi India aron thleng man don ti in an soile ta ani China nen boruak tang tak nei mek India hian Russia lam hi atur man mo viau ni ngei turani India lam hian Russia S400 regiment nga leina na advance payment summa hruai Russia hna apek zat tak hi an soi chiang lova Reuters chuan dollar makta duai zariat ni ina soi thung S400 chanchin hi he chanela tang nge hian voi duai lo kan run ti chuak to a ani na hrim chu kan soi chiam to don lova mel ma missile le thlona ten poi an ron khoi ma nge yin KM Zalibial chunga mi chu hla hau lo kap hla thei tu nia akap thel palani po in rangzetin na chu zui le ngal zat theya aka adika missile le thlona lo kalman fu theina anei tha a mizo pa hre thiam dan olsamin mel maral thuam ron kal hreturin bengle mithiat na thataka na yani mase khovel hi sumdona khovel ani na le in el renga kho sakna kan thatna le kan hlok na turani don phot chuan midang chu lo tla chema se poiti lo na khovela kan cheng to a kolur boru ka tanga in hal US le Russia in erna wang chuan India S400 deal chu akal tuang lo chho tran ta a US chuan a elpuiram teral thuam a thian ten an le ni chuan hrek theina dana siama chu countering America's adversaries through sanction act katsa anti India in Russia ral thuam ale ni chuan US in hedan mang hian India a hrek thei dona hedan mang a hrema US chuan India chu a vota fo mai ani India lu a haimap ple economic sanction a hreka US chuan India chu a vota ka chuan India le Russia S400 in rem nakal tuang lai po chuan kongsi radai that thin
US hian thlem chikimin India chu an thlem vel thina S-400 leilo ula aya kan missile defense system terminal high altitude area defense the thi lei ula kan thian thato paramte ba kan leitir lo F-35 in leitel don nia ti in US chuan India nena chilti put offer chhop chuak ta ani India lu hai hle India defense expert tele sipai ho tu liante National Security Advisor tele mithiam rolte inkara po ngai danai nang lo tanok mai US offer chhop chua chuan India sipai ho tu le sarkar ho tu te timang ang tak zetani ma sengun takin an ngai tu a India hian in do thlona rafela nei to a su thar ti le mix thlona te akol boka tunlai khowela chuan a thaber pol an ni ve pha ka India mamawh ber chu boruak atanga beina lo chang le tur le Israel ang maya boruak a missile le rocket lo kap dar chuai thai khol ro pui anti missile defense system tha India hian amamo ani chu wangin Russia S-400 chu India mamawh chhanna chhuna ni tak sia wangin US offer bon tak chu an hno langai ta a US hrek na po tur huamin India chuan deal ngai chu avuan nget ta sau mai soito angkhan China le India hian ramri boy an naya tun hnaya an boina chuan zol lama pan le ta deva S-400 India aron phurlut wat turan norna chho le ta a India ho tu te po in Russia laman dor renga ram chunga national media te po in sarkar ho tu te an lo kap ve reng boka kumin chunge ya India a phur thlena ni don thu India defense lam chuan thu chuan siam ta ani athoma ron len le ta ka wangin deal siam tran tir vela countering America's adversaries through sanction act katsa anti US thian ramten US elpui Russia le China ral thoman laya threm theina dan US ina nei asoi vul chu kha tuna US lam chuan an ron thar tho le ta a an ron soi chuak le ta ani hedan noya hian US elpui Russia le China ral thuam US thian ten dollar makdoi som panga aya sang man an layani chuan hedan countering America's adversaries through sanction act katsa hi US chuan amang theidon ani dollar makdoi som panga aya tam fe mai advance payment sum marhuai ringot po dollar makdoi zariat an pek deal wang hian India hian hrek atok lawang ti asoi theita lawani BRIC summit sang ni som ni chu Brazil anai ni in BRIC ti hi Brazil, India, China, St. Petersburg, Russia ti nani a chung ho chuan Brazil in mu khom na an naya heta hian Russia President Vladimir Putin chuan India le Russia S-400 deal chungchang soi chuakin ruaman ang thlapin engkim akal tuange everything is going according to plan atia engkim thataka akal thu asoyani kha deal siam tira an lo ziatel heral thuam India aron thlen hun tur sangni somni pangati chu ani to lova ti dang lamani to ni in India defense official te chuan an soya October sangni somni atanga sangni somni pathum chung hian India aron thlengkim man turanga yani ta ani India Minister of State for Defense Subhash Bamre chuan kumin January thla khan S-400 chungchang parliamentary zona chhanna chuan S-400 chu India mamawh takani thule KM Zalibial chung KM somthuma sanga India leilung aveng him theidon ni in asoi S-400 in India aron thlen nei to awangin US lampoin thoman ron chua thar le ta kan ti to kha US Senator Pani chuan countering America's adversaries through sanction act katsa noya India hrem tura malaturin Biden an normek US Senator Pani Caucus co-chairs Mark Warner le John Cornyn te chuan Biden le kha thonin katsa noya India chu sanction a hrek ngei tura an du thuan soi India in Russia ral thuamale ni chuan katsa a met perdon ngei ni angai ni a US in avo wange India hian Russia ral thuamale thin chu atitlem ta deva Soviet hun lai atanga India hian Russia ral thuam hi aleina sa thin le a US ral thuam ai po aleina satani an soi anga thilakala ni chuan kumin kumtop lama S-400 regiment then khat chuan India ron thleng turanga yani a heti lai hian tuipuya longlian turu lutuk mai football field aya lian thlona tumle thlo chua theina aircraft carrier India in ama kut koi nge ya asiam ve INS Vikrant chu
avoi ni nan tuipuya en chin na sea trial na in October ni somni pali khan Arabian Sea chim lama achuak le tabur bur maya August neli sang ni somni pakhat khan en chin na lo pal tlang to boka nakum maya hian raldo tura chua zalen ani to don bokani he longlian hi ton singli sanga zetari tani ve a China indo longlian learning a in ate de uhleka China indo longlian hi ton sing ruk sanga aritani thung India kut chuak INS Vigran hi metar jani somruk zeta sayania chu football field ISA fe ti na ni chu metar somruk a zawni in darkar khata not somni pariatina tol thaya longmi sangkhat zali le officer za somruka phur thei dona indo thlona somthum thleng phurin helicopter le MiG-29 te KA-31 helicopter te a phur tel thei donani India in S-400 tanaya INS Vigran le India na kolsa indo longlian turu takmai INS Vikram Aditya tenena in lungrual taka anchet hun chuan India chakna chu so ngeina omle sau donani